County Assembly iliweka gazeti leo, wananchi wa North Mugirango watakuja hapa kutoa maoni yao. Watu walikuja asubuhi, hakuna watu wa assembly wamekuja hapa. Tunataka kusema hivi, ile kitu watasema wananchi wametoa maoni, ile ni ya ukora, kwa sababu hakuna mwananchi ametoa maoni, hakuna wale watu wa assembly hawajakuja hapa. Huko township tunasikia wamefanya, lakini hapa North Mugirango hawajakuja. Hiyo ukora wanafanya. Tunataka kuambia serikali ya William Ruto, hiyo mpango wako nayo, tuseme tunataka kuuliza mpaka Mheshimiwa Dr. Gesami deputy governor, huyo mwenye governor alimsaidia akakuwa deputy governor, yeye ndiye ako chini ya maji anafanya hii mipango na tunajua ndaye so mukutano w'abantu bonse munabara lakini liye lyangwere munalyangwera ndoje lyarukorwo nyabarojo goteba imogenda mo baise kogenda naende tukofamu nao tore famu ga baka nyore nyabaro arenda basikana to bakani limogenda pi ngona kwa nigoro yamagena nege ninjeri nacho kwa na bando rana ngomba kwa no bumaene amagena mana gocha mangi lakini oyo lyaka kakijandi mwateti no mwako yuko nakorera igatiga siara nari asaba amagena ko tukorwa abantu nyugwete ngo babisire nyumba bakabanda bakanechi buduki guchia nimogenda ororoini igatonderena ki magana igatote baiga ntundo tagetise igiga igekerenyo gosenyamira county ya Sao ngano mobigaba no ito amosinyari bokorwanigwa egento totagete tuno morembe totagete nyamire egento totagete na magenderero amangana yejise egiaba emusie babwata ne gabana engakie thali aroba kore bwenete koreta jise egia se county engakie na magenderero totagete engakie ya baguziba chire amo nyuma ya umosike matiangi totagete torrekana nyamira na ndeni tutadete ko chakese egi etayo yo boliri public participation bato tebe tingo chabarega abaganyira ko rusambiri mbararorekana para burene kaibare onye bamaisha bongana babwate na maronge are gojaga onye basi toyaiga toyaiga ko batebiga nyari wase tayago nyari bona are gabana ya ito baka uwende 27 egendo ya kabere bamanyanga nyamira nezoni ya upa nyuma ya Matiang'i ward ya yango bwate pa election 2027 tarehe 27 Alhamisi omondo toka bakoro kwa Jeremio ngaro mambia asoire kwa zuna mangana ndo kwa magena ga igango kwa baba tokosa ndori kwa zwa nyamira tuangire magana impeachment tayo bono anyaro rekanirie mwako jitigararira magena ikire siku 17 aikesina moja aturagie tonyore bichuchu tonagorenda.